akwa tisa akwa so obeson e na wode bebo ne ho asafo hini say yenti so obi ani ho obete ne niema so le obete ne niema so twena wo say ye wura Sammy Jamfi akwada ketekete we say wo re post ka awade aso nyitiri so a wo say amfa ma ne bosome mame ma wakwa aba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frɛ me adwowa search name ebusuafo ye mame mo omoton ade ewodwom enende omo asomo ano ede ego NPP sorry His Excellency John Dramani Mahama na NDC amayoko ne so anya asenketo akra omo eton kra edema NDC for omo etrese Ghana for etrese dollar rate na akofem nti omo ntete omo niama so wonte ne nde ente no chena dollar rate na akofem o enko ofem omo ntete niama so da because Sammy Jamfi etim yenye sika puduo dollars ente se egu ni ka mu nam distribute dia ena omo nso no ade ton omo de hwe omo ma na omo ekunum na fie nti no omo ntimi in risk omo life say dollar rate akofem nti no omo eba betutu omo niam egu basabasa because dollar rate na akofem kra no omo nim say ye ma me na omo ton ade wodwom no chese omo nim say nye NDC for na ma na dollar rate na aba fem na emom no ebia some period of time bi ena ma na sika na aba fem omo do omo na ma koteche na say dollar rate this also cost because omo nim say NDC for nya do omo aba bia Sammy Jamfi na mu $10 mo ba da ebe mo pressure omo nti mo case cry this enema do omo tete so yegum sa na yesu aba nti nse mo de etodwa me ho akire me ka okay na so but what me kan okay ye fra say na akse fin fa za ta ma ko ni oh ma ko ni papa ma ko ni va ta ti say nyame ado me ho ye pa na nso e oh about the other one me ho ye yo ya de Nyankopon ati say wa ma adefa bi ati ye na ye nyina ya sorry opani media ni ame ka tire ye wura Jo Mahama ni say dollars no won ka money atapo na dollars no enya dollar ni ye di wo Ghana o ye di Ghana sika enti so obenya bibi ama yenya diani adia onye bibi ma yenya diani bi enye wo bi niema wono wodi sika boden akwa tisa akwa so obeson ena wodi bebo ne ho asafo hini say yenti so obi ani ho obete ne niema so le obete ne niema so twena wo say ye wura Sammy Jamfi akwada ketekete we say wo re post ka awade aso nyitiri so a wo say amfa ma ne bosome ene ne awakọ pension ayamfa ma no a kenipa awani won wadi be yesem ntumi anka onumbe apem ba ko de anka ni sika no nke bi be so no na so waye we nyina ki na obi akofa ni ma wo so wanti so se wanti so dia any attack na ko bo bio ya all time no for obi sika ma no na so obi sika ma na won be tin ya na so no okay ma ko ni me so me da say good morning bacho team wo phone ni menti TV ni for us na access me fa good morning friend first time ka free ashama Jericho okay mami ti oja bacho TV be wa bre na asema me na yetimi no adi nkomo yi ndero mi chairman opere mu djuma mo yi ya je so misramo ba umi ani team no mo sorry because they were in Japan ko funa ko tia sika won tena black rasta o si boba umi echi misrek ba umi ani team no mo sorry pa mo sorry yes de ebe ha bin pa okay da sibrani Godon Mina. All right, yeah, Joe Super. Good morning. Hello, good morning. Pacho, you're frost and ask if you okay. Hello, good morning. Hello, good morning, Daru. Pacho, you're frost and ask if you Eric, Eric, Pacho, my mean to you. Anapa yi mitia onabo ya abo ama efia ajinkwa NPA odwene manfo NPA Mother's Day ade a wetima ya ama me awo efia na onene imposado no oye ni so ya amuka Dauro NDC for take him for granted only then John Mahama catch and there was short memory
nti short memory na ye wo no okay aba Ghana for short memory yen use 2 years na yen fanya reset na agenda no Sammy Jensi $10 Sammy Jensi say nana akufu ado adreso na sase mu isiye na say ye Canada pon na echa na say ba o na mo bi $1 ya nka na media station na tiatum nda Captain Smart wan Captain Smart wan na me say Sammy Jensi de me ni hia be ka che no na Ghana for ni hia be ka che no eye duabo na kwa me se fa kan de ball o Peace FM no eno ena eye adwuma no na ebe to omo ne de enya mai ye ni short memory o omo nya ne omo ye bia sanku konketenkete na omo se omo de ba no ye twa omo sanku konketenkete no dollar na omo de kwa kraba no esu kompa kofumu nti si ade nya senka ko konketenkete no senka ni fa ba ko benya 100 a ese ko 500. All right, me da see ubi so to aso. Good morning. Good morning. Pacho ye frozen na ksefin fan. Pacho me kasasi champagne. Okay. Okay, mami tio. Pacho me sia oni godon ne dakido. Ye jo super. The pacho wo. Se sia na President Mahama oba ye bi so asanya ba. What you want to like your doom? What you want to like your doom? What you want to like your doom? Almost says me. Almost says son. Almost says Nema. Yes, Rano. Osi oba. Na wabe ma bibia ye. Bibia say yo. It's on jam to one uncle. On jam to one uncle. I say so. Omo oba ya no mo to sapre. Ni ya ha say. Omo ye de drama. Sapre me de koto adwani my dear se tia wo market ya enema board no you me first start to koto ade so be no ade so di na wadi o mahama bye bye Medasi, good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning, Minu Adauro. But your first and access FIFA. Your friend Nana Kofi team, make a selfie Kofodia. Nana Kofodia, have found our cassette free. Make a selfie Kofodia or Crassi. Okay, or Crassi Junction saying. Junction 10, but me, you won't coco, Miss Row, Minia Metasha Mupa, make us a Mitua Mission. Pacho, Asama Makaka Crebini say, not that's a first, you were about me. On sending the communication team, no one sorry. Now, never be cause of grounds. Miss Remu. Intima Montrao, Nyami be cause of Kumase. Nema cause of Kumase. So, I'm one for to sky and Yamo Kumase. Ain't it, Miss Remu? Oh, sorry. All right. I'm back on Matty Medasi. I dear Chia, not special prosecutor, what boy would I asisane demu niema nyina ba na we no mi bisa say special prosecutor no onti yana oti ase enti minianom asema ato Sammy Jenfi no eyade a ekoso na nyame na apa ne ho ntoma me no mienu nyina ye hu bie say na ye kasai Sammy Jenfi etimi check no cedis dollars ye wura ne kamu agrada se fade nyina mo say oh don't worry